Video masa Prime Minister Benjamin Netanyahu, Defense Minister Benny Gantz, IDF Chief of Staff Lieutenant General Aviv Kochavi le Sinbet Chief ten press conference neya antu soite kantar lang toa. Thu mai du tok lova ti sa an chantir mek laiin khovel ram thrang Israel lakalung oilo na lan tira pungkhom mutur anom baka ram thrang suai tu tele UN Secretary General Antonio Guterres point Israel-Hamas te in beina chu top thuai tura an du thu an soihloma ma se ala top mailo Prime Minister Netanyahu an Gazaram ria duty sipai te atlo truma soyang nge in Hamas laka an thilti man chu an la thing chhunzawm zela tharum tho na ti top to tura ram sang in an ngen na hi Netanyahu chuan ti hian a chhang Hamas le helpol dangte po na tham taka kan be tur thu ka soya kan be ngei reng bok an leiver kalkong tunnel te kan bom chiat saka heng leiver te hian a hum him thei an lo in ring thina a hum him thei der silo Hamas leader te hian kan kuta tanga an tal chhuah thei ale an bi ruk thei an ringa an thei silo khoilai ma kan thlen phak lo na hmun na om lova kan thleng zel bokang kan holiday Jerusalem day ya min bein kan khopuya rocket an ron ka pa tuna aman an peve me kan hi tam takin an le pe chhunzawm zel bokanga ala top mai love kan khopui le kan mi te himna vongnung tur le tungding tur chuan engpo ti ngai se kan ti zelang ti in an ramazim ang ai hian Israel chu an chena ma thina an chet nat lowe ro chuan chim ral le ti bo rala anom theina chan sa sang boka chuwangin Hetiang chena chiam thrin hi an dem om hran lo viau ani Prime Minister soyang nge hian Hamas hovin Gaza tanga Israel lu ta lei an verle an mani ram chunga tom himna na an siam le verte chu bom chiat sak an ni a heng baka Gaza City ya building lian tak le sang tak Hamas in military center ata na an man thin tele an man lem lo te po building tam tak bom chiat sakin chungzinga chuan refugee camp pakhat po atel ni in Gaza thunei tu ten an soi hei hi ala tok lo chewa in rinia khan Gaza City ya al-Jala Tower foreign media lian tak te in khorna mun le chungko tam tak chen na ni tel bok chu Israeli Air Force jet fighter te hian an bom sop le vek boka heto wara cheng ve papakhat hian Israel Army headquarters atanga phone call dongin building chu chua san vek turin an ron hrila he phone call la dona tanga darkar khatnuwa Israeli jet te hian an ron bom nga lani heto wara hian the Associated Press Bureau in office an nei baka chu aya langsar le lian zokin Qatar TV news channel lian Al Jazeera in atawar chunglama hian mun pui an nei boka hei hetawar be ani chanpo hi nia rin ani The Associated Press Bureau lam hian he thil thleng hi thil rap thlak top ani thu an tarlan baka Al Jazeera lam phei chuan Israel laka thu buai an siam sak ngei tur thu soin Khovela TV channel dang le journalist dang te po an thlavang hopui tur hian an som ani tuna kan thalak mu mek te hi Al-Jala Tower bom mani ma a om dan le bom mani nu a thalak te ani Israel in hetia Gaza a Al Jazeera TV mun pui a bom chiat sakhian chan ane nge yarin oma an bom thak leng kwal velin ti pal thil tuwa fu mai ani lo zia chu ami cheng ten in thiar filim tura hriat tir na phone call an don lok thu khan ati chiang viau ani Al Jazeera TV nei tu hi Qatar ni in an hun pui po Qatar a om ani a khovel mun ranga injar pharin tunlaya TV rin tlak le belchian dol berte zinga mi ani a ngai hlut po a hlo hle Qatar le Israel hi melma angin inen chia lo ma se Qatar hi Palestine din thar le du tu zinga mi ni in East Jerusalem hi Israel in Palestine khopuyata na apek phot lo chuan Israel nen hian in thian thatak kan ni thei ngai lovang ti in thu te po alo chua to nge ani tun hnaya United Arab Emirates Bahrain le Arab ram dang then khatin Israel nen an in kar an ti that sau nu hian Qatar po in heng ho nung hi zuya Israel lam a hoi ve mai rin ani a chuti laiin Qatar Foreign Ministry thu chuak chuan Israel hi sangka chakwa somruk pasari 6-day war ma a aram ria te atollet le phot ani lo chuan
do kan khat kan kil pui thei lawang ti in thu chua asiam thung Israel in 6-day war ma an ram ri a kir le a arab ho hne na is Jerusalem pek chu atum lo na samai si a kan hriat angin Obama US president ani lai po khan Prime Minister Netanyahu hne na hian 6-day war ma ram ri a kir le a Palestine ne na in rem na siam turin angenin anor chiam to kha ani a Netanyahu hian Washington a zuk zin chilin White House chunga nge Obama hne na hian 6-day war ma ram ria an kir thei to ngai lo tur thu chiang takin azushil ngat to kha ani a tuna po hian is Jerusalem chan ai chuan indona lian jok ma chon po an du jok nge yang ti arin thei tuntum Jerusalem boina hian ngong anei zau le to hle nge a Hamas ho lalna mun Gaza Strip mai ba ka Palestine bung khat dang Mahmoud Abbas ro rel na West Bank lama po thi le hliam omnual to in Israel hian trul nia hriat na le anma ni beitu te omna lam chu a hoiton ngau zel mai ani a Lebanon Syria le ramdang atang te po a be na hato kani chuan aman tam tak thing let ngal zel turin ain pe at reng ani video masa tarlan to angin Hamas ho hian Israel in Jerusalem Day loma holiday an man ni takin rocket kha an kap tran ani a Hetiang ani awang hian tuna Israel in aman thinglet ve mekin an chol ni sabat ni po serhlei theilovin Hamas ho poi khoi man thing hian an buai ani a Hamas lamla in tlom ta nge ti tamai lovin rocket an lakap chhunzawm ve renga heng rocket te hian Tel Aviv le hun then khata civilian te thi na thlenin kan India nu pakhat po awan duai te jinga atel ve nge kha ani a nimin ni sompanga sabat nia Israel phubalak na hian civil mi engemaw zat an thi ni in Gaza thu nei tu ten an soya mi pui thlabar tam takin an sahim na tur panin UN building le school te an belbok heti lai hian Prime Minister Netanyahu chuan civil mi te torna ana satlo theina na an thei to pan film khur thu soin an target ka tur omna lai vel po an ka ma warning an pek masak zela wangin indona muala sipai che dan tur dik taka che an ni thu le civil mi te ti nat chu an thil tum mani lo thu asoi Defense Minister Benny Gantz po in Israel sipai te chu englai po in sipai tak zelin an che thin civil mi te ti nat hi kan tum ni lo ma se indona muala chuan pumpel vek thei lo chang om ve thin Hamas ho phei chuan poisoi lo mi pui le building te in phenna na an man thin na wangin le doi zep taka biru chunga min ka thina wangin kan ka let na lama poisoi lo torna then khat alo thlenga ni po in kan tum reng le kan ril ruchiat wanga ni lo ti in asoibok nimin sabat nia Al Jazeera le foreign media te mun pui omna building bom chhia tani hnu lok hian US President Joe Biden le Israeli Prime Minister Netanyahu te hi phone in anin bia a Netanyahu hian Israel in Gaza until ti mek le titura ruwa man na an la nei te hrilfia in Biden a hne na hian lom thu a hrilbok President Biden hian Israel in aram veng him tur le mel ma te be na changlet tura zalen na anei thu alo puang to kha ani a Netanyahu hian hei wanga lom thu hi hril ani China, Norway le Tunisia palai ten Israel le Hamas buaina chungchang ngai tua tura UN Security Council meeting an ko lai po khan US hian trul tilovin alo do dal to kha ani a hei baka President Biden hian Palestine President Mahmoud Abbas sa phone bia in Hamas in Israel hoya rocket an ka to lo na ma la thuai turin ashila mase Hamas lam hian tundin huna Abbas a thu hi an ngai poimo arin omvak lo thung ani President Biden mai baka hian Secretary of Defense Lloyd Austin po in Netanyahu a Defense Minister Benny Gantz hi phone bia in US in Israel a thlop tlat thu le Hamas in an rocket ka an top san thuai a tul thu te a hril ve bok Pentagon head Lloyd Austin hian April ni som pakhat a khan Israel to in Netanyahu le Benny Gantz te hi Jerusalem ma alo muto a hemitum hian Austin a ma a Netanyahu hian Iran in nuclear al thu ama nei chu Israel in engtiklai ma in rem ati ngai lo tur thu mai chana alo hril nge ani kan soifo angin Netanyahu ro rel hun atop mai don ni a alan lai taka
Israelin Hetiang beina an tawka na mangkhenga an chhanglet ngal hian Netanyahu thu neina apot sei thei ngei don ni in alang zela ama ning tu ten ning viau bok ma se mel malaka aro rum na le an ram him na lam hoi thil reng renga a huai sen na te le athu soi thiam na te hian mi tam tak thin lung la ne chhunzawm zelin kumsom pahnih zet prime minister ani to hnuah po Knesset party mal seat member alani ta zela prime minister ani chhunzawm zel don le don lo chu hunin ala ril zel dona Hamas lamero chu tundin hmuna chuan anin chhir ru to viawin arin om dutok le ri photila atul dan ang zelin video danga in hmu le kan tum don nia mang tha ule